Ikigo cy'igihugu cya Kenya gishinzwe ibicuruzwa mpuzamahanga cyatangaje yuko inzoga ziri mu bwoko bwa gin ziva mu gihugu cya Kenya zujuje ubuziranenge. Ni nyuma y'uko Leta y'u Rwanda by'umwihariko ikigo gishinzwe imiti n'ibiribwa Rwanda FDA cyatangaje yuko ibinyobwa byose bya gin cyangwa se byo mu bwoko bwa rikeri bitemewe mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko haje gukora isuzumwa hagasanga bitujuje ubuziranenge. Iki kigo cy'igihugu cya Kenya KBS cyatangaje yuko isoko ry'u Rwanda kuba ritacururizwaho nta kibazo kirimo, ariko bikaba ikibazo mu kuvuga yuko ibicuruzwa byabo by'umwihariko ibinyobwa byabo bitujuje ubuziranenge. Ahanini bishingiye ku bipimo bisanzwe n'ubundi bikorerwa mu gihugu cya Kenya, aho n'ubundi buri mwaka hasanzwe hafatwa ibinyobwa biri ku isoko bigasubizwa muri laboratwari bigakorerwa isuzumwa, hanyuma bakareba ko umwimerere wabyo utahindutse. Leta y'u Rwanda yo ntacyo irabitangazaho, gusa muri ibi byose hashobora kuzaba ibiganiro hanyuma hakagira bimwe mu binyobwa byemerwa ku isoko ry'u Rwanda, ndetse ibi bikazagira ingaruka nziza ku bacuruzi basanzwe bakorera mu Rwanda gusa n'ubundi baturuka mu bihugu mpuzamahanga bazana ibicuruzwa byabo mu Rwanda. Leta y'u Rwanda nta kiratangaza ku kuba hari inganda zo mu Rwanda zavugururwa hanyuma zikisubiraho zigatangira gukora ibicuruzwa bimeze neza kandi bifite ubuziranenge. Gusa ibi byose birakigwaho nubwo ntacyo biratangarizwa. Nshuti bakunzi, mudasiba kubana natwe, mugomeze mushyigikire umurongo wanyu wa Taifa Rwanda. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze ibishimire.